Fuvu wa maino gangwa ina baba Kyabazinga ninze mutabaniwo asidikivo kuzika kaire ndi mwisemena Stick on the beat. Nzireka mpagira obusoga bwange kubanga yenvira era leka ndogera olusoga luno kubanga lwentegeera baba Kyabazinga waife wangalo bukedege bufe baba oli maino gangwa ina oli muti gwa mawa toninika bano obusoga bulaire tulini baba Kyabazinga ebirungi bingi ewaife kuba olutindo lweiwanga nife abasinga nife the power of Uganda wazira tusinga musoga the power of Uganda musoga y'amaanyi ni musoga twogere tuli basoga bene n'olulimi lwaife abaderege tuli basoga bene n'olulimi lwaife bana basoga twerage tuli basoga bene n'olulimi lwaife n'abalyenda mwogere tuli basoga bene nimwe baganda bene ife tetukatya tuli bantu bamanye Uganda ebyo ndiwe mwogera tirinda wamawanga bamama kadaga nikuba kusoma tusomere irala tetukali bavu tukolere irala atera tukolela walala iseifa tukuba kugonzaganyanga tuli bantu beidini tuzira mukwera twendeza banaife n'abakazi abalungi bemuwulira abandi bemubona kubona bava waife yenda ndi musoga twogere tuli basoga bene n'olulimi lwaife abaderege tuli basoga bene n'olulimi lwaife bana basoga twerage tuli basoga bene n'olulimi lwaife n'abalyenda mwogere tuli basoga bene nimwe baganda bene ndi proud okuba omusogera ndogera ne bwemba ndi mu Kampala buli wentuuka bambuuza kubanga ziwame tobona bwentambula bw'oba oyenda kulambula tuuka muyindo gyanumirwa obutondo bw'iwanga obona ensimukeeyo omwiga kiira yaya bananga obusoga buleire idde obona amaadi ag'eitanda ebirungi bingi yewaife olusozi kagulu gye tuzimuka nife abasinga nife the power of Uganda wazira tusinga musoga the power of Uganda musoga y'amaanyi ni musoga twogere tuli basoga bene n'olulimi lwaife abaderege basoga bene n'olulimi lwaife bana basoga twerage tuli basoga bene n'olulimi lwaife n'abalyenda mwogere basoga bene nimwe baganda baife ni musovu wa baba Kyabazinga kulusozi gengeyinda tumera kubeisigaga baba ni mwisemena. Yes. We cannot remove the paper. I think I'll stop there. We need to... Nkoi mu kifo kino baba Kyabazinga alambwire ebintu eby'endawulo ebirikolebwa mu kampani eno era ye akulembera kampani eno yeeyama yakuba nti edda kugemagana n'obwa Kyabazinga bwa Busoga okubona nga batumbula ebyendegeresa obuli ku bino ng'abaana basobola okusoma nga baviira mu maka gaibwe nka distance learning. Have any good resources. So this kind of technology can support distance learning. Even we report this kind of remote classroom, mobile learning solution to Mosaic the day before yesterday when we come back. Mosaic very supportive this kind of idea. They think distance learning is very important to Uganda now. We even put a pilot in Chango. Wano wene abandi ku bakulembeze baviireyo basaba ono okuyidde okwongera enkolagana ne Uganda yonna esobola okusenvuka eve ku mutendera ogw'okuyidde okozesa obusimo n'okwegayirira abantu nga buli ssaawa eno basobola okozesa ebyuma bino ebiyiikize nkani biroboti. Kyabazinga okuva wano yalambwire eikolero eryo eririkola ebintu ebyobulambuzi era nga bano bo Abachina beekolera ebintu byaibwe abantu byebekulumulula okuva enda nenda okuyidde okulambula kyakuba nti kino n'ekyo Busoga kyejja okuba ate ng'esimba kweisira ng'abantu basobola okwekulumulula okuva enda wa Uganda baidda baleeta kuno esente nga balina bye bali kulambula. Olugendo luno
luulwo lumaze ennaku 12 era nga balambwire amakolero agasoba gonna 10 ng'olwo ne kino kidde okubaawo oluvannyuma olw'endagaano eyali akateebwako omukono wagati wa Busoga n'essaza erya lyawuningi okulankulanya ebintu omuli ebyobulimi ebyendegeresa ebyobulamu okwokwota emembeera edda abantu mu kikateze ekya Busoga era nga bino n'ebyo ebindi ku ebyo byebaidde nga balambuula okubona butya balijja okwidda babite mu kikateze ekya Busoga olwo ne Uganda etandika okuteita. Ninze Samuel Mwesigwa wano mu iganga erya China. Erya Liaoning province mu iganga erya China okwetegereza eisaza Busoga ly'erijja okola nalyo enkolagana lityawo lisoboire okuba ate nga lyetula mu bwavu okufuuka abo abantu abaakombawala. Era eno Abachina ne Kyabazinga bayikirizaganya okuyambagana okututumula ebyobulambuzi nga eisaza eno erya China lirijja kuyamba ku Busoga okwiddaabiriza embibi okwota n'ebifo ebyobulambuzi n'ebyobuwangwa mu bwa Kyabazinga bwa Busoga. Tagainya nti tujagemagana nabo batuyambe mu kukulankulana embiri daife mu Busoga ate embiri dino batuyambe mu kutraininga ni baani abadogerera n'okubanga amaterekero gano nga museum dona tuba nti tudizimba ku mutindo omulungi. Era wano Baba Kyabazinga yeeyama okuwaayo eitaka mu Busoga eiganga erya China n'abakugu badde bazimbe ku irwaliro eririjja okwidandaba abantu nga bakolesa obulezi obuva mu miti n'amakoola okugezaako okumalawo ebimbe ebiri ku mooda nga Basoga okubamalira emagombe. Abantu yasiimye nti twenanga Busoga tube n'eidwaliro erikola nga likola ebyo byonka era niife twena twafunyeeko obwidandabi. Gavana wa Busoga Consortium nga ni ssentebe wa district eri Ukani Simon Bakazi yeena ainonoire ebituukibwako mu lugendo luno nga n'omuli okutumbula ebyendegeresa ebyobulamu n'embeera ed'abantu. Bategeeza nti Abasoga tujja kuba ni education exchange era mu kindi twatandika kwenkola eno already mikwano gyaffe bano Abachina batuteerawo enkola batwa need bursaries nti abaana baife batandika okusoma basoma technology nenda kubakobera nti okusinziira ku interaction tetugabayini ebigemagana n'amalwaliro tuyida kubanga tubyongeramu amaani okusinziira ku ndagaano kyokka nga ate waliwo n'enteekateeka ey'okubanga eirwaliro ery'okusokera yala mu Uganda. Era wano akunze baisentebe aba district okweteekateeka kubanga waliwo enteekateeka edda okuzimba amakolero mu district ed'endawulo era nga byonna byonna biri mu kago guno Busoga guyengire mu iganga erya China. So mu ndagaano eno twamaze tujja kukinyweza tuli kusaba districts ed'endawulo muteeketeeke amataka tubagwiraku nti kutusaawa eno eikolero liidye tuli kulitanga mu department yonoona je tulaba nga bano baidye okuba nga bakola bwe bana abazwire obulungi obusaana district eyo mubenga muli ready okutuwa ettaka lino. Ate yakulira ekitongole kya Busoga Consortium for Development Anthony Mula einonoire enkolagana ya Busoga ne China yeviire era neeyo eyatayirebwako omukono yeerijja okoma n'okutegeereza era nti buti Busoga eryakulankulana. Omukago okugayita amawanga ga Africa wamu ne China gwatandikibwawo ogwetebwa the Forum on China Africa Cooperation oba FOCAC. Omukago guno n'ogwavaamu olwaleero omukago omuyaka framework n'empyaka egayita gule gwali gulingira abakulembeze abokuntikko kuba kana akaire Busoga airemu okukola ebyafaayo nga tuviiremu ebyo abantu bakaba yaku nti Busoga yawolanga era yakolanga emikago nti ebyayogerwanga kwera nti Busoga yakolanga emikago ni Busoga yalingi y'amaani Busoga yawolanga Busoga yeyagazanga eggwanga Uganda nti Busoga bwe yabanga successful ni Uganda yabanga successful nti Busoga yalina ebintu by'amaani eby'amaani eno yali omusingi gw'enkulakulana ya Uganda
nti olwaleero bizukusibwa. So kyatuwa ssuubi nti ebiseera bya Uganda wamu ne Busoga bitangaaviina eby'omu maiso. Butyo okuva wano Busoga erina kweteekateeka okutandika okulima omukose kubanga n'ebindi ku ebyo ebirina okutandika okutwalibwa e China ku nkomerero ey'omwaka gwonna guno ku ebyo ebindi ebyateereibwako omukono. Kyabazinga wa Busoga ku nkomerero yakulembeiremu ekibinda ky'abakulembeze bainuka obugendo obumaze ennaku 10 mu iganga erya China ng'olwoni kabiri beeteekerateekera okutongoza mu butongole enkola eya village agriculture model mu mwezi ogw'omunaana na omwezi nga 8 enkola Busoga mwerijja okubita okulima ebirime byerijja otwala mu iganga erya China. Ninza Samuel Mwesigwa wano mu iganga erya China. Olunaku olwaleero Kyabazinga n'amyuka Issa Minisita ya Uganda Honorable Kyabazinga Nakadama bakulemberemu ekibinda eky'abakulembeze okulambula amakolero mu isaza erya Gwanga-Dong erisinga okwingiza empiya mu iganga erya China. Is that we do have an automatic fact detection, online fact detection, so that will control the... Ereno basookere kwikolera erikola emmere n'okwongera omutindo ku nnyama erya Guangdong Winner Food Tech era nga lino bafunye ekyakwega ky'amaanyi kubanga bano batandika mu kaire akaiseeseebwa omukambwe era nga balikola empiya empyaka n'enkaire. Eno okulambula kino ogubaire omulimu gwonka wazira n'okwidda okulega ku ebyo ebikolebwa era bangi ku bakulembeze baviire nga wano nga bali kweswa nti okwidda okubikola mu biketezo byaibwe. Okuva wano kubaire kukyaliraku ekibuga ekya Queen City, ekibuga mu isaza erya Guangdong ekisinga okwingiza empiya era ng'emirimu egisinga okolebwa okulima, okusuubula, okwotera n'ebyobulambuzi n'amakolero. Ye meeya ow'ekibuga kino n'abandi ku bakulembeze mu kwaniriza ekibinda eky'abakulembeze okuva mu Busoga baviireyo beebaza n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okolagana gy'alina n'eggwanga erya China nga bakuba nti niboona ebasobozesa ng'ekibuga kino okusobola okukola emirimu gyaibwe. 欢迎大家的到来，各位来宾啊，说到清远，我向大家简单介绍一下清远。 Era wano yamyuka Issa Minisita wa Uganda Honorable Nakadama Isanga kula gavumenti ya Uganda abasiimye ino olw'okwidda osiga empiya mu Uganda era yabakoba n'ekiketezo ekya Busoga kiikyo kibalindiriire. And on that note, we still request for all we invite people who want to come and invest in Uganda because we have a lot of incentives like tax holidays for people who want to come and do investment in Uganda and those who want to bring other projects in the country. Ate okuyinuka ekibuga ekya Queen City ekibinda eky'abakulembeze abava e Busoga boolekera akaalo matendo akaliyanizanga akaalo kano akaali kasingamu obwavu mu iganga erya China wazira nga ne tuli kwogera buti kaafuuka kaala akayina ku mpiya olw'ebintu byekaidi enganga kakola. Akaalo bakeeta Lyanzang village byafaayo but currently situated for square kilometers abinaina anga kaliko abatuuze 224 abali basingayo kuba baavu ino mu province eno. Gavumenti yabayo yabakumakuma oluvannyuma lwa President Xi Jinping okubakyalira beekolamu ekampu. Kyendezeeyo kirala nti nga tuba twegaise okolera abalala tukola kampu edaife ed'ekinawaira sobola n'ebintu bingi bisobola okukyusa mu bulamu bwaife. Era eno okwega kubaire kunene nga n'omubaka wa paalamenti yakiikirira abantu abaluwuka ey'Amaserengeta Honorable Kisa Stephen Bakubalwayo wasinzira yakowoola gavumenti eno nti erekere okuta mpiya mu bantu kubanga ne PDM emyoga n'ebindi ereete wampiya ekulankulanya ebyalo. Enkola eya parish development model y'okuwa omuntu sente ajayiye ekyokukola oba agite mu enterprise gyayenda eyo tikisobola kutukyusa mantu
kuba n'ekisooka ssente ntono aye singa gavumenti eno eba eridye ku kyalo yakoba nti kati ntayire wano demonstration farm yante ntayire wano demonstration farm ya kirime kino tuli kwenda mulime ekintu gundi kino yakitaamu amaani yatoola yasazaamu n'abantu abalina obutundutundu obw'eitaka yabakoba nti mwena mugayite ettaka eryo mulimire walala ng'ekirime kino kiri kugyolimirwa walala nsuubira nkisobola otolayo abantu baife okulaakulana ku byalo tuboyineku ebyeno bwe bikoze tubiboyine nga ne Busoga inshallah bisobola okukola oloni enteekateeka eddiira ku dda Kyabazinga wa Busoga kulembera mu baine okukyalira ku ekifo ekiyibbire mu tekinologiya ekya Hawaii mu iganga n'erya China kubanga wano bakozesa amaanyi ino okwidde osiga empiya mu kiketeze ekya Busoga ninza Samuel Mwesigwa wano mu iganga erya China. Fuvu wa maino gangu ina baba Kyabazinga ninze mutabaniwo asidikifo kuzika kaire ndi mwisemena Stick on the beat. Nzire kampagira Obusoga bwange kubanga yenvira era leka ndogera Olusoga luno kubanga lwentegera baba Kyabazinga waife wangalo bukedege bufe baba oli maino gangu ina oli muti gwa mawa toninika bano Obusoga bulaire tulini baba Kyabazinga ebirungi bingi ewaife kuba olutindo lweiwanga nife Abasinga nife the power of Uganda wazira tusinga Busoga the power of Uganda Busoga y'amaanyi ni Busoga twogere tuli Basoga bene n'olulimi lwaife abaderege tuli Basoga bene n'olulimi lwaife bana Basoga twerage tuli Basoga bene n'olulimi lwaife n'abalyenda mwogere tuli Basoga bene nimwe Baganda bene ife tetukatya tuli bantu bamanye Uganda ebyo ndiwe mwogera tirinda wamawanga bamama kadaga nikuba kusoma tusomere irala tetukali bavu tukolere irala atera tukolela walala iseifa tukuba kugonzaganyanga tuli bantu baidini tuzira mukwera twendeza banaife n'abakazi abalungi bemuwulira abandi bemubona kubona bava waife yinda ndi Busoga twogere tuli Basoga bene n'olulimi lwaife abaderege tuli Basoga bene n'olulimi lwaife bana Basoga twerage tuli Basoga bene n'olulimi lwaife n'abalyenda mwogere tuli Basoga bene nimwe Baganda bene ndi proud okuba Omusogera ndogera ne bwemba ndi mu Kampala buli wentuuka bambuuza kubanga ziwame tobona bwentambula bw'oba oyenda kulambula tuuka muyindo gyanumirwa obutondo bw'iwanga obuna ensimuka ey'omwiga kiira yaya bananga Obusoga buleire ibyo obona amadi ag'eitanda ebirungi bingi yewaife olusozi kagulu gye tusimuka nife Abasinga nife the power of Uganda wazira